certifikati. Dakle, ukoliko Bob želi pričati sa Alice, a Alice je u ovom kontekstu, kako je ovdje napisano na ovoj stranici, nekakav, recimo, sigurni web sajt, nekakva banka. Imamo nekoliko opcija, znači prvo Bob i Alice mogu dogovoriti nekakav zajednički secret putem key exchange algoritma tipa TH ili ECDH i nakon toga mogu izmijeniti enkriptne podatke. Međutim, makar to sve skupa enkriptano, Bob mora biti siguran da priča s Alice, a ne s nekakvim trećom osobom, jer potencijalno neko je mogao presrest tu komunikaciju i jednostavno vi ste mogli zavrtiti Diffie-Hellman prema trećoj osobi, a ne prema Alice. Dakle, morate biti sigurni da pričate baš s Alice. Da bi se osiguralo da pričate s Alice na neki način, Alice mora vam potvrditi da je to ona. Ukoliko Alice ima privatni i javni ključ vezan za, recimo, RSA algoritam ili ECDS algoritam, nakon što ste izmijenili, recimo, secret ključ putem DH, onda ga druga strana, odnosno Alice, može taj ključ potpisati u smislu da će jednostavno, recimo, enkriptati taj ključ iz Diffie-Hellmana sa svojim privatnim RSA ključem, posle ga nazad, i ako ga vi uspijete nazad dekriptati sa javnim ključem od Alice, u tom slučaju, ako dobijete originalni ključ koji ste i dogovorili, očigledno da je Alice imala privatni ključ koji odgovara tom javnom ključu od Alice i može se smatrati da je s druge strane u tom slučaju Alice, a ne neko treći. Ako bi neko treći presreo komunikaciju, on to ne bi mogao izvesti, tako da to je dokaz da pričate s Alice. Međutim, problem ovdje je taj da bi vi morali znati na strani Boba javni ključ od Alice. Odnosno, ako pričate ne samo sa Alice, nego sa hrpom drugim sajtova, jer Alice, rekli smo, predstavlja nekakav sajt, u tom slučaju vi bi morali imati lokalno konfigurirane javne ključeve od svih tih sajtova s kojima pričate, a to je tehnički nemoguće. Da bi se problem riješio, uvodi se CA, znači uvodi se Certificate Authority, i za najjednostavniji primjer koji je ovdje opisan, recimo da imate jedan jedini CA i u tom najjednostavnijem primjeru za početak, recimo da će taj CA biti zadužen za dodjelu certifikata, vidjet ćemo što to znači za sve strane. Prije nego što idemo dalje, samo da prokomentiramo ovo malo prije što smo imali u prošloj komunikaciji. Bob je išao prema Alice, rekli smo Alice je nekakav sigurni sajt i Alice je morala imati javni i privatni ključ. Bob nije morao imati privatni i javni ključ, to je tipična situacija kad imate nekakav browsing, klijenti nemaju privatni javni ključ, serveri imaju. Moguće je kod TLS-a da i klijenti imaju privatni javni ključ, međutim to nije tipična situacija, serveri moraju imati, Alice mora imati privatni javni ključ, a da bi se, recimo, nekakav Bob autenticirao nekakvom sajtu, nekakvoj banci ili tak nešto, onda postoji aplikacijska autentikacija, ne koristi se tipična autentikacija unutar TLS-a, makar je i to moguće. I dalje u tekstu promatramo tu situaciju da isključivo serveri imaju certifikat. Ok, vraćamo se na CA. Znači, kod CA će biti ideja da imate centralni authority CA i bitna stvar je da će taj centralni authority imati privatni i javni ključ i kod svih sajtova za sada će, odnosno kod svih klijenata i kod svih servera će se upisati na neki način javni ključ
od tog CA. Znači to ćete imati prekonfigurirano. Što se tad događa? Ukoliko, to je ovaj tu dio, ukoliko Bob hoće ići prema opet Alice-u, prema nekakvoj banci, sigurno sajtu, opet i dalje Alice mora imati privatni javni ključ. Međutim, javni ključ neće biti više kod Boba, nego javni ključ će banka, Alice, poslati zajedno sa podacima o sebi prema Certificate Authority-u u obliku Certificate Requesta, Certificate Signing Requesta. Dakle, unutar se nalazi javni ključ od Alice-a i sva druga informacija koja je relevantna za certifikat koji će se izdati. Jedna od stvari koje sigurno mora biti, ako imate web komunikaciju, mora biti i naziv sajta, znači www.alice.com ili tak nešto, jer vi kad idete na sajt www.alice.com očekujete da u certifikatu koji je vezan za taj sajt piše ujedno i naziv tog sajta. Kada ste poslali takav zahtjev od strane Alice-a prema CA za potpis vašeg javnog ključa i dobivanje certifikata, CA će na neki način pokušati provjeriti da taj zahtjev stiže od vas, da je legitiman, a metoda da se to provjeri je različita ovisno o tipu certifikata i u najjednostavnijoj varijanti, ako se radi domain validation, ona može recimo automatizmom taj CA zatražiti da se recimo na vašem nekom mjestu ispod www.alice.com postavi nekakav URL i ako ste ga vi postavili, to znači da vi kontrolirate taj sajt i automatski može biti na taj način izvršena verifikacija da to stvarno pripada vama kad ide CA prema vama. Postoje druge metode, recimo ovo koristi Let's Encrypt koji ćemo kasnije imati. Ukoliko je provjera od CA prošla, u tom slučaju CA će izdati certifikat. U tom certifikatu će staviti, sad pričam generički, kasnije ćemo pogledati konkretne primjere certifikata. Znači, u tom certifikatu će staviti informaciju o samom Certificate Authority-u, o javnom ključu, o nazivu web sajta, kada sve to skupa počinje i kada završava valjanost tog certifikata, i kada je i isto tako ono što će se napraviti, unutra će se upisati algoritam koji će se koristiti kod potpisa. Algoritam koji će se koristiti kod potpisa je recimo algoritam koji će napraviti hashing nad svom ovom informacijom. Znači može biti nekakav SH256, dobit ćete hash i kad ste dobili taj hashing te kompletne informacije, onda se može ta informacija enkriptati sa privatnim ključem od CA. Kad se ona enkripta, taj enkriptani hash će se upisati dodatno u certifikat. I to sve skupa čini certifikat koji će se vratiti prema Alice nazad. Prema tome, unutar u tom certifikatu piše da je taj certifikat istan za Alice, oni će imati serijski broj, možda tu niste napisali, imat ćete kasnije, pisat će koga izdao, pisat će javni ključ od Alice i sve skupa će to biti potpisano tako da imate taj hash od kompletne informacije enkriptan sa privatnim ključem od CA. Kada Bob želi komunicirati prema Alice putem recimo HTTPS-a, u tom slučaju Bob će otvoriti konekciju i Alice će vratiti Bobu certifikat. Bob će provjeriti da je informacija u certifikatu valjana. Dakle, prvo provjerit će da li je CA koji je to izdao onaj koji ima u svojoj lokalnoj bazi. Ako nije,
onda je to izveo neko treći, nema i nemaš to provjerati. Dakle, ako se radi o istom CA koji imate u svojoj bazi, gdje imate i public ključ za taj CA, idem dalje, kao Bob. Zatim, provjerit ću da li je u tom certifikatu informacija o web sajtu korektna u odnosu na ono što sam ja išao. Znači, ako sam išao na www nešto, to mora pisati u certifikatu. Zatim provjerit ću valjanost, da li je valjanost ok što se tiče certifikata. Zatim provjerit ću isto tako da li je certifikat bio povučen. Eventualno, dakle, ako je bio sajt kompromitiran, od Alice moguće je napraviti povlačenje certifikata. Tu sad postoji nekoliko varijanata, to ćemo isto prokomentirati. Pa za sad to ću preskočiti. I finalno, certifikat mora biti takav da je on valjan, a da bi on bio valjan, Bob će provjeriti da sva ona informacija koja je u certifikatu je dobro potpisana. To će napraviti tako da će jednostavno tom informacijom izračunati hash, a isto tako dekriptat će onaj hash sa javnim ključem od CA koji je bio upisan u certifikat, i ako dođe do iste informacije, onda jedini koji je mogao potpisati takvu informaciju bio CA, jer jedini on ima privatni ključ koji odgovara o javnom ključu za takav potpis. Ukoliko je to sve skupa korektno prošlo, onda Bob može biti siguran da je javni ključ Bob može biti siguran da je javni ključ od Alice koji je upisan u certifikat baš javni ključ od Alice, i dalje može krenuti sa komunikacijom, a kao što smo opisali i prije samih certifikata. Ok. U ovom primjeru do sada imali smo jedan CA i on je potpisivao certifikate od svih ostalih. U praksi imate sljedeće. Prvo nemate jedan CA, što ne piše ovdje nego malo kasnije, nego imate višestruke CA-ove. Dakle, ako tiđemo negdje u, ne znam, settings, pravi security, pa tu negdje na certifikate, imat ćemo hrpu certificate authority-a. Znači, svaki od njih ima svoj public ključ. To je to. A druga stvar, ono što je bitno, da vama direktno CA ne potpisuje vaše certifikate, nego se uvijek uspostavi CA chain. Dakle, u principu moguće je i uvijek je prisutno kad imate public CA da Alice certifikat potpisuje intermediate nekakav certifikat, intermediate certification authority, a certifikat od tog certification authority je potpisao top level CA, znači ovaj koji smo malo prije vidjeli bili, jedan od njih. Dakle, vi imate CA koji ima svoj privatni javni ključ. Informaciju o javnom ključu tog CA je poslao na potpis na top level CA, to potpiše top level CA, a vi onda svoje certifikate šaljete na intermediate level CA i on provjerava vas i on potpisuje informaciju. To je to. I sada, kad Bob želi kontaktirati Alice, koja je dobila od intermediate CA nekakav certifikat, Alice će prezentirati prema Bobu njen, kako krivo piše, certifikat koji je potpisan od intermediate CA, plus prezentirat će intermediate CA certifikat koji je potpisan od top CA, a top CA certifikat Bob ima u bazi certifikata kojima vjeruje. Prema tome, prvo će Bob provjeriti Aliceov certifikat, a isto tako će provjeriti ovaj intermediate certifikat, tako da je dalje isključivo top level certifikat treba biti u bazi,
ali imat ćete taj chain certifikata koji će se provjeriti. I tipično to je chain od top levela, intermediata i krajnjeg authority. Ako imate inače privatni CA, onda obično nema tog intermediate CA, obično imate direktno obično, ne mora biti, ali često zna biti da imate samo top level CA koji potpisuje certifikate. Iduća stvar koja ovdje piše je, mi smo do sad dosta govorili da mi za top level CA imamo njegov public key upisan u lokalnoj bazi. U principu ono što vi imate je to da top level CA izda certifikat sam sebi, tako da onaj koji izda certifikat je isti onaj kome se izdao certifikat i unutra imate public key. Tako da u principu nemate samo ono top level CA i njegov public key, nego je to u obliku certifikata prezentirano. Tako da malo prije što sam bio gledao settings, security, opet nazad na certifikate, vi ćete imati pojedini certifikat gdje issuer i subject, znači onaj koji izdaje i onaj kojem se to izdaje je isti, piše od kada do kada to vrijedi i tu unutra imate public key. I takve stvari vi vjerujete. Prema tome to je takozvani self-signed certifikat i uvijek su ti top level CA-ovi self-signani, sami sebi potpišu. E sad, idemo detaljno pogledati u stvari što piše u nekom certifikatu, koji su elementi certifikata. To je sad tu raspisano komadić po komadić. Za primjer sam ovdje bio dalje uzeo certifikat od sajta www.rai.it, pa idemo to pogledati i mislim da sam ovo radio dalje kroz Chrome, a ne kroz Firefox, pa ću koristiti ne Firefox nego Chromium. Znači www.rai.it, certifikat se nalazi ovdje negdje i tu ćete vidjeti da je to certifikat koji je izdan za www.rai.it od strane Digicerta, vrijedi od do i tak dalje. U principu vi imate tu pod detaljima 3 levela, znači to je certifikat za RAI koji je izdan od Digicerta, a taj Digicert je u stvari intermediate certifikat izdan od ovog tu top level Digicert CA. Znači ovo je Global Root CA od Digicerta, a ovo je CA1 intermediate koji je izdao prema RAI-u. E sad, da bi detaljno to pogledali, mi možemo gledati ovdje informaciju, znači algoritam i tak dalje, međutim možete napraviti da baš vidite sve detalje tog certifikata prvog, drugog, trećeg, to su tu 3 certifikata. Možete napraviti to da ćete pojedini certifikat ovdje eksportirati van u jednom od mogućih formata i kad ste ga eksportirali, onda možete za takav eksportirani certifikat pogledati svu informaciju putem command line toola, znači putem command line toola OpenSSL, X509, no out, bla bla, to je to. Ja sam ovdje spremio, ponavljam, sva ova 3 certifikata za www.rai.it, intermediate i top, i onda sam išao gledati prvo putem OpenSSL toola RAI.it certifikat. Pa evo, idemo pogledati što sve imate unutra, a ponavljam, ovo što imate unutra je prokomentirano bilo na ovom tu mjestu, serial number, bla bla bla, pa imamo tu sad za ovaj certifikat crveno komentare. Dakle,
Certifikat od RAI-IT je izdan certifikat koji ima svoj serijski broj, dakle njega postavi Certification Authority koji to izdaje. I rekli smo, on mora biti svaki put drugi, ne možete imati dva certifikata sa istim serijskim brojem, on se mora mijenjati. Da li se to povećana monotono ili to ide random, nebitno, ali bitno da je to svaki put druga brojka. Onda imate potpisni algoritam, ono što smo bili pričali kod certifikata, dakle ovdje će se napraviti iz H256 enkripcija svih ovih podataka, ne enkripcija, hash, i nakon toga će se to enkriptirati sa privatnim ključem od intermediate sa RSA ključem. Onda imate kome to izdano, znači u obliku distinguished name DNA, znači unutra piše the issuer digicert bla bla bla, a pored issuera imate i subject kome to izdano, country Italija, Rome i tako dalje, i u common name-u vam piše isto tako naziv sajta, međutim naziv sajta mora danas pisati ne samo tu, mora pisati u dodatnoj ekstenziji subject alternative name i unutra će pisati isto www.rai.it .it kao i svi drugi sajtovi za koje ovaj certifikat vrijedi. Dakle, da sam išao ne samo na www.rai.it, nego da sam išao na AMP, RAI News i tako dalje, ovaj certifikat vrijedi za sve to skupa, a može biti i zvjezdica unutra negdje. Ako su stavili, nisu, znači možete imati i zvjezdica.rai.it, pa bi vrijedilo za bilo što RAI.it. Doći možda do tih ekstenzija. Dakle, prije je u common name-u pisalo u subjectu za koga to vrijedi, a danas imate ovdje. Može pisati ovdje, ali bitno da piše ovdje tu. Nakon toga piše od kad do kad to vrijedi. Znači, certifikat je valjan od tad do tad. Nakon toga imate informaciju o javnom ključu za taj www.rai.it, što je proslijedio u obliku certificate request, signing requesta RAI prema tom certification authority-u, i to će u stvari potpisati takvu informaciju CA, ali ovo je public key od RAI-a. I u ovom slučaju taj public key nije RSA key, nego je baziran na eliptičnim krivuljama. Na toj krivulji i to je informacija na ključu, 256 bitni. Nakon toga imate X509 V3 ekstenzije. Znači, to su, kad su bili napravljeni certifikati, nije bilo tih ekstenzija, pa su kasnije definirali ekstenzije. Nutra vam piše informacija o key ID-u od Certification Authority-a i od RAI-a. Sun sam prokomentirao, ovo se naziva Sun ili SNI, server name indication valjda. Zatim, ono što vam piše dalje je policy koji su korišteni kad se izdao certifikat, i ovaj certifikat je u stvari takozvani organization validated. O tome ćemo kasnije pričati. Znači o policyjima, imamo malo kasnije oko toga. Zatim imate informaciju za što se taj certifikat koji je izdan na RAI-u može koristiti. Znači, da li taj certifikat može biti takav da RAI može postati nekakav certification authority da izdaje certifikate nekom dalje. On ne može postati znači ne može postati CA, jer je namjena ovog certifikata kad je izdan samo digital signature i key agreement. Dakle, možete potpisivati i dogovoriti ključ s njim, ali ne možete postati CA. Ono što je prokomentirano odmah na početku tamo oko tih ekstenzija je to da li je neka ekstenzija critical. Ova ekstenzija je critical, ostale ekstenzije, evo i ova tu je markirana kao critical. Znači, ako je ekstenzija markirana kao critical,
ako bi imali klijenta koji ne bi razumio što znači ova ekstenzija, onda bi morao odbiti certifikat. A ako klijent razumije što znači ta ekstenzija, onda i onako zna recimo da ovakav certifikat se ne može koristiti recimo kao CA. Dakle, unutra imate dvije kritične ekstenzije stavljene, jedna je za što se koristi, a druga isto imate kritičnu ekstenziju da ovo nije CA dodatno. Taj certifikat ne može se koristiti kao certification authority. Nakon toga imate informaciju extended key usage, znači ne samo key usage, nego extended key usage u ovom slučaju kad imate certifikat izdan za nekakav web server, stavlja se web server authentication i cloud authentication. To su načini korištenja kad imate web server, odnosno kad imate elliptic curve based public key, u tom slučaju ovdje ću vam pisati digital signature i key agreement. Kad imate RSA, imat ćete drugu stvar, imat ćete kasnije primjer certifikata i gdje je javni ključ nije eliptična krivulja, nego je RSA. Nadalje, ukoliko je certifikat povučen, onda možete provjeriti na ovim mjestima da li je on povučen. To su urlovi. Za to se koristi standardna, odnosno stara CRL metoda. Nova metoda putem OSCP-a je isto tu navedena. Dakle, URL gdje putem OSCP-a možete provjeriti da li je taj certifikat valjan. Više o tome kasnije. Ovo smo prokomentirali. I zadnja stvar koja još ovdje ostaje za prokomentirati što je u certifikatu, ako se ne varam, su informacije u log serverima. Pre-certificate SCT-ove, 1, 2, 3 timestamp i to je ajmo to staviti da prokomentiramo kasnije, malo kasnije. Pored tih logova još imate algoritam s kojim je sve ovo skupa potpisano, to je bio s H256 sa RSA enkripcijom i unutra se nalazi signature. Taj signature je u stvari hash nad svim ovim skupa što smo bili napravili putem SH256 i privatnim ključem od Intermediate CA je to skriptirano i upisano unutra u certifikat. Tako da sve smo to bili rekli, ostalo nam je još isključivo ovo tu prokomentirati i one CRL-ove i tako dalje kasnije, a informacija o tim logovima vam se nalazi, mislim, odmah nakon toga. Ok. Vi unutar certifikata isto imate informaciju o log serverima, tako da je za pojedini log server ovdje upisana informacija log ID nekakav, to je informacija o log serveru i logu na tom log serveru. I mislim da sam ovdje napravio DDDC i tak dalje, znači tu sam kopirao takvu informaciju i to je u hexa obliku informacija o log serveru. Ako to pretvorite u base64 oblik, dobit ćete ovakav nekakvi output, a to u stvari predstavlja ID od Google Xeon bla bla log servera, tako da informacija o tom certifikatu, odnosno rećemo uskoro predcertifikatu upisana u takav log server, ne samo u taj log server, nego još dodatna dva log servera. Dakle, informacija o tom certifikatu upisana u jedan log server, u drugi log server, u nekakav treći log server. Pa šta su ti log serveri? Dakle, ako danas pogledate unutar Chroma, unutar Firefoxa, vidjet ćete da Chrome i Firefox danas imaju preko 100 Trusted Root Certification Authority-a kojima oni vjeruju u defaultnoj nekakvoj instalaciji. I što to znači? To znači da ako neko uspije razbiti neki od tih Certification Authority-a, on može na tom Certification Authority-u izdati certifikat za bilo koga na svijetu, uključujući i Google,
i može izdati dakle takav certifikat recimo za Google.com. I ako natjerate da promet ide preko infrastrukture gdje možete izdati takav certifikat, onda neki klijent može povjerovati da u stvari priča sa nekim serverom koji je Google, a on nije Google, nego nekakav treći server od nekakvog napadača preko kojeg ide promet. Možete ga tamo dekriptat. To u stvari nije virtualni problem, nego je to realni problem koji se desio još 2011. gdje je certificate authority taj bio kompromitiran i točno se desilo ovo što sam bio rekao sa Googleom. Da bi se riješio takav problem gdje vi imate ogroman broj certification authority, ako ima morate vjerovati da bi sve to skupa radilo, onda je definiran taj projekt Certificate Transparency. Imate informaciju na ovom tu linku i u principu koja je ideja? Ideja je ta da kad vi pošaljete zahtjev za izdavanje certifikata na Certificate Authority, onda će Certificate Authority prije izdavanja certifikata poslati informaciju, kada je sigurno da će izdati taj certifikat, na višestruke log servere. Ti log serveri, jedan je u vlasništvu od Google-a, drugi je u vlasništvu od jednog CA, treći u vlasništvu trećeg CA i tako dalje. Dakle, vi ćete informaciju o nekakvom certifikatu koji izdajete poslati na višestruke log servere i to u vlasništvu višestrukih firmi. Ajmo to tako reći. I kad ste poslali informaciju da ćete vi izdati taj certifikat na te log serveri su dužni unutar tipično 24 sata u njihovim javnim logovima koji su samo append only. Znači ne možete zbrisati nešto, nego su samo append only. I oni se mogu monitorirati nezavisno. Oni će dodati informaciju unutra da će se izdati certifikat za tog i tog. Dakle, imat ćete informaciju o tom predcertifikatu na tim log serverima i postoji popis tih servera javnih na ovoj tu stranici. Jedan od njih je bio i ovaj tu koji sam bio rekao. I nakon što ste dobili potpisani odgovor od tih servera da će se to desiti, jer vi onda dobijate opet tu informaciju potpisana će se desiti, to isto uključite unutar tog certifikata koji ćete izdat. Vi izdate certifikat i unutar 24 sata vidjet će se na log serverima da je taj certifikat izdan. Dodatno, Certification Authority može i izdan certifikat poslati na te log servere, tako da na log serverima imate sigurno taj predcertifikat koji još nije potpisan, a kad ga potpišete zajedno sa informacijama svim tim logovima koji su unutra u certifikatu, možete i takvu informaciju još poslati dodatno na te log servere, pa tamo se nalazi i predcertifikat i certifikat. Postoji niz komercijalnih i free alata za proći kroz te log servere da se vidi što je izdano ili nije izdano. Jedan od tih alata je crt.sh. To u stvari nije public alat, nego je to alat, mislim on je public u smislu da ga bilo ko može koristiti, ali je on u vlasništvu firme valjda Sectigo. Dobro, tu trenutno ne vidim. I u svakom slučaju date na javno korištenje, tako da možete putem njega provjeriti dakle da li je neki certifikat izdan, zato što taj alat napada hrpu tih log servera i gleda šta se događalo. Prema tome, da, piše ovdje Sectigo. I imate popis log servera koji se monitorira. Prema tome, ako otiđete na crt.sh, možete upisati naziv neke domene za koje hoćete provjeriti kakva je situacija.
Zanimljivo, ne radi mi ovo trenutno. Evo, pričekao sam bio na 30 sekundi pa je bilo preradilo, ali samo na, šta je tu valjda, Chrome ili šta. Nebitno, da, na Chromu. Još na Firefoxu ne radi, očigledno je sajt dosta opterećen. Možemo provjeriti opet za rai.it i opet dosta će to trajati pa ću zaustaviti očigledno i nastavit ću kad se pojavi odgovor. Evo, pričekao sam je, pojavio se rezultat nakon minute, s tim da sam promijenio upitu da nije rai.it nego je www.rai.it. I pojavio se niz tih crt.shell log ID-eva, ali to nisu log ID-evi na onih krajnjim sredima, nego interni u tom crt.shell sh sajtu. I onda sam otvorio prva dva komada kao što piše u tekstu. Prvi komad koji imate ovdje je nešto što je vezano uz, kažem, predcertifikat. Vi možete imati u logovima certifikate ili predcertifikate. Normalno morate imati predcertifikate kad CA ide izdavati certifikat, prije toga ide s tim predcertifikatom na log server i dobit će timestamp, odnosno dobit će potvrdu od log servera i to ću je staviti unutar samog certifikata, a kasnije sam certifikat isto može staviti u log server ako želi. Ovdje se to nije desilo, kao što sam išao malo prije pogledati, isključivo su predcertifikati. Dakle, ovaj predcertifikat je vezan za certifikat koji ima serijski broj 0F5CC9, a to će vam biti točno ista informacija koju ste imali kad ste bili gledali onaj Open SSH ID, znači tu će biti vam taj serijski broj 0FEF5CC9, 0FEF5CC9, to je upravo to. I informacija o tom predcertifikatu je stavljena u log servere od Googlea, od Digicerta, Googlea, Digicerta, bla bla, znači u niz tih servera 1, 2, 3, 4, 5, 6. Međutim, samo u certifikat su pisani neki ti log serveri, pa jedan od njih je bio valjda ovaj prvi Googleov, drugi, treći. Dakle, imali ste takva tri log servera unutar certifikata. Ovo je bio predcertifikat. U tom predcertifikatu još nemate unutra informaciju o tim predcertifikatima, dakle tog nećete imati, ali imat ćete informaciju o tom predcertifikatu da je to bio predcertifikat. Kasnije se to skine kad se izde certifikat, a stavlja se ovdje informacija log ID-evima. Ok. Kasnije ćemo još pričati oko čekiranja putem OSCP-a i trenutno recimo možete i ovdje provjeriti da li je to valjano, međutim to jako sporo radi pa sad neću čekati. Aha, i ovo tu sve skupo je bio certifikat koji je bio vezan za RSA. Vidio sam ovdje da ste imali pored tog ID-a još jedan ID istog datuma i tak dalje, pa sam ga tu bio otvorio. On je vezan za drugi serijski broj i za certifikat koji bi koristio ovdje ako sam dobro zapamtio, bio ovo je RSA enkripcija, a ovo je tu bio vezan za eliptične krivulje. Dakle, to su dva certifikata koja su izdana praktički u istom trenutku. Jedan za eliptične krivulje, a drugi za RSA prema RAI-u. I u oba dva certifikata imate hrpu tih sajtova za koje to vrijedi. U komunikaciji koju sam ja imao koristio se ovaj prvi koji je koristio eliptične krivulje. Dobro, znači
koja je sad tu dalje ideja sa tim log serverima? Dakle, kad vi imate zapisanu informaciju o nekakvom certifikatu, odnosno predcertifikatu na log servere, vi sad možete pratiti te log server direktno ili preko ovakvog međuposrednika tipa crt.sh i gledati da li je neko za vašu firmu izdao neki certifikat. I ako se pokaže da je neko izdao za vašu firmu certifikat, onda možete istog časa reagirati, jer ćete imati na tim log serverima popis svih izdanih certifikata, povučenih certifikata. To je to. Prema tome, jednostavno možete monitorirati log servere da li je neko na nekom CA-u koji nema veze s vašim CA-om izdao certifikat za vas kao firmu. I to bi realno trebalo pratiti. Ne? Druga stvar, a što ako neko preuzme kontrolu nad CA-om i počne izdavati certifikate, a ne šalje informacije na log servere? Danas je napravljena dodatna zaštita da ukoliko imate nekakav, recimo, Firefox ili Chromium, dakle brauzeri danas očekuju da imaju minimalni broj tih logova unutar samog certifikata, inače ga neće smatrati da je on valjan. Prema tome, ako bi neko preuzeo kontrolu nad CA-om, izdao certifikat za vašu firmu, smatrat će se da to nije valjano i dobit ćete informaciju da certifikat ne vrijedi u Firefoxu. Dakle, recimo, verzija Firefoxa ta i ta očekuje da imate unutra barem u desktop verziji Firefoxa barem 2 SCT-a iz jednog apruvanih logova. Postoji način kako se log može apruvati ako hoćete postati javni log server. Neću se to dalje gledati. Ok. Ovo je bila priča oko Certificate Transparency i mi smo praktički ovdje bili ispričali kompletnu informaciju što imate unutar certifikata. Ako se vratim nazad, znači rekli smo što se nalazi unutar certifikata, nalazi se informacija ko je to izdao, kome se izdalo, javni ključ od toga kome se to izdalo, zašto certifikat služi, za koje sajteve vrijedi. Unutar su vam informacije o log serverima, gdje se može provjeriti da li je to valjano ili nije, za što se može certifikat koristiti. Imate potpis sa algoritmom koji je ovdje naveden. E sad, ovo je bio onaj certifikat od www.rai.it, a isto tako taj certifikat je izdao onaj intermediate CA. Informacija od intermediate CA vam se nalazila ovdje negdje, dakle ko je bio issuer i koji je bio serial number za taj certifikat. I za tog issuera imate nakon toga isto tako eksportan certifikat, kao što se bio eksportao za RAI taksizvani intermediate. Tu ćete vidjeti za intermediate i unutra ćete vidjeti da je subject za taj intermediate certifikat. Opet da vas podsjetim kako je to bilo napravljeno. Dakle, ako ste ovdje na RAI-u, u tom slučaju išao sam, evo Chrome ili šta je ovo, da? Je Chrome. Ok, išao sam na ovo je Firefox. Znači, išao sam na connection is secure, certificate is valid, details, došao sam na ovo tu i tu sam rekao sad, znači nisam sad eksportirao
ok, drugi mi sajt, nebitno. Znači, eksportirao sam prvi puta za RAI ovu stvar, a onda sam za intermediate ovo eksportirao i finalno sam eksportirao ovu tu stvar. Dakle, za intermediate imate ovak nešto i tu će se vidjeti da je subject to onaj sad intermediate kojeg izdao onaj top. Znači, ovdje je bio top intermediate, tu je bio onaj javni ključ od tog intermediata. Unutra imate za taj intermediate da on je CA, dakle critical CA je true. Imate subject key ID, bit će isti kao issuer key ID u onom prethodnom certifikatu, znači to su ekstenzije, tu što je subject, tam je bio issuer key ID. I authority će vam biti od top level CA. User će biti ovdje za digital, znači za certificate signing, CRL signing i digital signature će biti key usage ovdje i imat ćete odgovarajuće policije koje ću sad preskočiti. Imamo to na kraju. I finalno još sam napravio spremanje za root CA i za root CA imate ono da sami sebe potpišete, unutra vam se nalazi javni ključ. I tu je key identifier, authority, vlastiti isti i evo, to bi bilo to. Još sam napravio i za site bbc.com otvaranje linka i spremanje bbc.com certifikata zato da pokažem da ovdje je public key, nije eliptične krivulje nego je RSA. Unutra imate RSA ključ 2048 bita, tih 2048 bita vam odgovara onih 256 bita, ako se ne varam, po sigurnosti. Znači, jedna stvar su eliptične krivlje, druga stvar je sam RSA. Nije sumjerljiva dužina ključa ovih 2048 sa onih 256 što ste imali tamo. I u ovom slučaju kad imate RSA ključ, ovdje će vam biti key usage, digital signature i key encipherment. Za razliku od RAI IT, znači ovdje digital signature i key encipherment, tamo vam je bilo za RAI IT key usage je bilo da, znači bilo digital signature i key agreement. Dakle, to je razlika što ćete imati i ponavljam, ovo je bio certifikat gdje ste imali public key baziran na eliptičnoj krivulji toj i toj. Ok, to je bilo za bbc.com i finalno još sam tu pokazao za Intemus HR certifikat. Znači certifikat od Intemusa, ako ga pogledamo uživo, je potpisan od Let's Encrypta, Intermediate CA, a to je potpisao ISRG RootX1, takav certifikat, taj Intermediate. Što se tiče Intemusa, ako pogledate recimo unutra ekstenzije, imat ćete Sun name, dakle izdano je za Intemus HR i zvijezda Intemus HR, sve sajtove, tako da je Intemus HR ok, makar ovo sad Intemus HR, ali za sve Intemus HR bi certifikat bio ok. Dobro, ne znam, sam tu još nešto možda komentirao, ništa specijalno. I u ovom slučaju kad imate, to je Let's Encrypt izdao policy da je to domain validated, znači taj policy koji ovdje piše, možete, i to sam pokazao da je link gdje možete provjeriti što ovo znači. Recimo, ako otvorim ovak nešto što vam piše u policy, vidit ćete da je taj certifikat u policy ima referencu da je domain validated, a što znači domain validated, to ću uskoro sada reći. Ok.
imate isto ove certifikate i taman mi stiže ove tipovi certifikata. Dakle, ukoliko imate nekakav privatni CA, a mi ćemo kasnije izdati privatni CA, možete izdati bilo kakav tip certificate requesta i pod bilo kakvom nekakvom lokalnom politikom će se taj certifikat izdati ili neće se izdati, pa može biti politika kakav god je certificate request, ja izdajem certifikat, ako je nešto turbo otvoreno, vjerojatno tako nešto nećete imati. Međutim, ako imate javne certifikate, u svakom slučaju kad neko zatraži certifikat, mora se provjeriti na neki način da li on dolazi od pravog izvora, i sad postoji barem 3 nekakva levela što se tiče tipova certifikata. Postoji level koji se zove Domain Validated Certificate, Organization Validated i Extended Validated Certificate. Ja sam tu prepričao kratko što to znači, imate više informacije o tome na ovim tu linkovima, ali ukratko rečeno, ako imate Domain Validated Certificate, u tom slučaju oni koji vam izdaje certifikat će provjeriti samo da li ste vi vlasnik te domene na jedan od mogućih načina. Znači on može provjeriti da li vi u nekakav DNS server možete upisati neki rekord, a onda će on provjeriti da li je tamo takav rekord. Ili može vas tražiti da na nekakav sajt upišete pod nekim URL-om nešto, pa onda vam može provjeriti da li imate URL sa takvim sadržajem. To se može automatizirati, tu metodu koristi i taj free servis Let's Encrypt, gdje možete dobiti za neku domenu, za nekakav URL, možete dobiti certifikat. Ako hoćete dobiti onaj wildcard certifikat zvijezda.intemos.hr, onda morate smjestiti nešto na DNS server, a hoćete baš ono www.nešto bez zvijezda, onda možete koristiti ovu varijantu putem URL-a. Mi ćemo kasnije imati taj primjer. U svakom slučaju, kad se izda takav certifikata, onda će se u policy staviti informacije da je to certifikat na kojem je napravljen domain validation. Imat ćete ovdje certificate policy da je to domain validated tip certifikata, i u issuer'u, pardon, ne u issuer'u, nego u subjectu nećete imati firmu koja je to dodijeljeno, nećete imati organization kao što ste imali za issuera. Znači u subjectu imate samo common name, jer u stvari niste provjeravali firmu. S druge strane, ako izdajete certifikat koji je tipa organization validated, u tom slučaju ne možete dobiti to na free način, morate ići na neku od organizacija koje daje komercijalne certifikate i takva organizacija će dodatno provjeriti da li ste vi u stvari nekakav legal entity, da li ste vi stvarna ta firma, morat ćete pod nekakvim njenim procedurama predočiti takvu informaciju i dobit ćete Organization Validated Certificate i unutra će vam isto tako u subjectu kod vas pisati naziv vaše firme, pisat će naravno još i naziv sajta dolje i imat ćete u polisima da je to Organization Validated. Ako se vratim nazad na onaj certifikat od RAI-a ili od BBC-a vjerojatno, od BBC-a, tu će vam biti u organization bla 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 stavljeno, a imat ćete informaciju unutra da je, što se tiče policija, znači imate policy da je to organization validated. Ok, i finalno za još jaču provjeru imate Extended Validation Certificate. Nekad kad ste išli na sajt koji je bio potpisan sa Extended Validated Certificateom, imali drugčiju boju u URL-u. Kod Chroma mislim da tog više nema. U svakom slučaju to je još veći nivo provjere da li on kojem se izdaje certifikat je baš taj. Više info o tome imate ovdje
I tu bi stao sa certifikatima. Mislim da smo prošli detaljno kroz sve ovo skupa i da smo svjesni i chainova i svega onog što piše u pojedinom certifikatu, a što će nam trebati kasnije i za ovaj TLS koji slijedi za primjere kad ćemo sami raditi CA.